Ini saya mendapatkan batu cincinnya, teman-teman. Channelnya Ahmad Fauzi. Kali ini saya mencoba untuk mencari batu cincin. Yuk, langsung saja ke TKP. Sebelum kita mulai, buat teman-teman jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dying for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end. To the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dance, smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. Sekarang saya sudah sampai di lokasi. Ini dia lokasinya. Ayo kita cari, guys. Di sini banyak bermacam-macam bentuk batu cincin yang sering dijumpai. Ini gunungnya sudah longsor. Tanahnya ini setinggi 50 meter ke atas yang longsor. Makanya banyak batu dasaran yang bagus untuk cincin di sini.
saya, tepat di belakang saya itu gunung tingginya sekitar 50 meter. Itulah dia guys. Saya mendapatkan satu buah batu madu. Ini ada guys. Batunya tembus kalau di center. Ini saya sudah menuju pulang. Sudah berjam-jam kita mencari. Alhamdulillah saya mendapatkan satu batu cincin. Buat teman-teman yang mengetahui batunya ini, silahkan komen di bawah ini. Ini sepertinya batu madu. Oke guys, udah dulu guys. Sampai jumpa. Ini dia batu yang kita dapat tadi teman-teman. Batunya sangat bening. Jika kita senter, lampunya tembus. Oke teman-teman, terima kasih.